rapelang Jerusalema a Dr. Winnie Mashaba a itla wena a re a dumelane a betsotso ke lesomehlano fela go itšwela go ere a ya lesome pele ga fawe ke go tšetše Atteridgeville boys ba tsamaya le o leseng ba itla wena ba reng a jopo di a roropa dipitša di a kgabakgaba dipitša di a bela gomme a re gona ka fa o gorogile Professor Mremi o gorogile tloutša baroka moroka ntle le go senya sebaka mongaka e re ke no kitimela ka mo wena ka moe ka baka la gore ge e le nako yona aua e šetše e sepetše ke no go fa sebaka se nke o batamiše semmušo ge ba fetša batla ba titsebiše gore na bona ke bona bomang gomme ba nape ba re fegolele se borala ka baka la gore ge e le mampia ka nnete rore a tloga a lapile melala thobela a ke go tame malome ka kapa a ke go dumediše batheeletše ka moka maeka ka o ka re o fasana ka thokwe a gone volumunyana ka mo thokeo ya o tloga o le fasananyana gannyane mara ba go molato a ke tamiše magoši a ke tamiše baruti ba porofeta ke tamiše ka mo magaeng batheeletše ba motse community radio station awa a o kwagale a kwagala ke ya o kwagale alright nko ya ka mo re kwagala ga botse ka mo a ke dumediše malome ka kapa a ke dumediše batheeletše kua gae ke dumediše magoši a rena baruti mangaka baporofeta ka moka batheeletše ba bagolo ba mmutse community radio station ka dikgokaganyong tša leago re a letamiša balli ba rena ba bošegong ba lekgono re a le dumediša ba gešo le kae ba gešo na le kae a no ka re le tšhogile na a la tšhoga all right ke ba gamanketse ba gešo balli ba lekgono ke ba gapeba ka matlala ra mošebo le ba gapeba aga molato ke eng ba gapeba a re lapeng re no tsena ditabeng ba sa itukiša magagešo ba sa itukiša ba sa dula gabotse ba gapeba ba sa dula gabotse re tla kwa ditaba gore molato ke eng ka gapeba se wa setšwe ya di a boa straight ke nto malefa e boletšeng a re ngwana ene ka mmotsa ka re tswa sebakeng sa gore a tswa o sa dula fase a gone taba re a leboga re kgopela gore nke o goge o batametse microphone o mo go wena o titsebiša gore ko wena mang o tswa kae and then e be sese okay nna ka maina ke nna Patrick Mnisi ka matswalo ke tswalela Los Trichat ka mmereko ke bereka mo dipolaseng ka mo Mablolo jwale ke tle ka bothata ba ka le aus re a leboga warra a boela ka sese ke mang kae ke na tshebela ke tswa Manapiane wena man ntshebele shabanku go tswa Manapiane sese ke Jane ka matlala ra mošebo kgaetšedi ya ka mowe ke ngwe ka peba ga matlala ra mošebo re a leboga right ko wena ke re o tlang go tlhalosa goba kuo alright re a leboga kgaetšedi ya kana po re tieledile mo ke rata go dumediša batheeletše ka moka mo dipitšeng tše kgolo ke dumediša le ntate ka kapa le ntate Mremi nna ke tlile ka bothata ba gore mme ntate o ke ba reng ke Patrick le mosadi ya gage Francina ba tlile ka gaebe ka go feta e le Mantaga ka 10:50 ge ba etla ka gae nna ba nkokotetše ba šetše ba tsene gating ba folositše merwalo ya bona
vene eo e batlišitšeng e sepetše ge ba kokota ke rile ke mang be ke robetše abuti a re ke nna patrick ka re patrick mang a re tla o re bone ge ke tswa fela ke kry-ile abutoki ka re papa le kae ke kry-a le merwalo gape e tletše mo jarateng papa le kae ra le thušanang aowa sese rena re go rogetše ka mooki ka re le tlile go hirisa goba le tlile go jwang a ra wa re a tla go hira rena re bontšhitšwe ka mooki ka ra wa tshwarang ka moraše le robaleng and then tše ntšhi re tla tsoga re di bolela bosasa ge ke tsoga frogo ke kry-ile monnoki a tsogile labobedi a tsamaile ba re o ile o nyaka matogo jwale ke kry-a sesi mosadi ya gage francina wa lla ke re he mamagane wa e o llanang molaleletse letla bošego o re sesi go re bona soki nna motsoki ke bontšhitšwe motse oki wa ka mooki o bontšhitšwe ke mang a re ke bone mogalabe mogalabe ko motelele ko motšhweu mogalabe ke ile ge ke bolela le yena a re o lokologe ka mogare ga motsoki ka mo tlo kry-ang thuso sesi ke ga thoma a mpha ditaba tša gage tše le nna ke ratang gore a le tlhatholele tšona ka mooki radiong re a leboga sesi mo lokišetše lekopelwana lewe ke moka a nape a re fe dikgang tša gage gore ditaba tša gage di thomile neng and then go a diragala eng go fitlha ebile a te kry-a a le lapeng la ga matlala a ramošego sesi a ke dipasa sesi a re nyaketse tša gago tša go tlhoka dipasa lapeng la bo batho ba o išitše ke eng ke išitše ke modimo sesi we mo ditorong sesi ditaba tša gago a kere o a di tseba ee go diregile eng neng and then go tloga neng go fitlhela ebile ge o tlo te kereya o le ka lapeng la bo batho ba ke re o rile ntate o mongwe o motšhweu motelele a mpontšha poleke a re aowa ka mo o tlo tiketla ke mo dilo tša go di tlo tsamaya gabotse ke na go re tla mooki ka re aowa mokgaladi ke mo re tlo dulang gona mooki ke na go re tsena ka koloi re tšwa manapiana re kokotetše mosadi oke ra rawa re tlo dula mooki mosadi a rawa dirumo ra khiriša ka rawa na ke tlo khiriša ke tlile o tlo dula mo ka re modimo wa ka o nromeletše mo ke lorile ntate o mongwe o motelele o motšhweu a apere dipheta re ke tlo dule mo a mpontšha poleke a ra o tlo tiketla le kwa gae ke robetše ke robale dinoga a buta ko wa ntlela bošego khurumola dipitša a robala boroko tlhokofetše ba buta ga ba bone ba bangwe ba phatlaletše ke gona mantšu ake o robala ke dilo ke robetše le noga mo dikobong mo torong goba o e bona ka mahlo ke e bona ka mahlo ka bitša mokgalaju ka re a tla e bolaya ee a e bolaya a e bolaya nogela re bošego ra se robale no kwagala diphu ee and then gape o bolela le ka abutiago kapa bo abutiago ba e leng gore ba hlokofetše ee ke a buta ka wa mathomo o dira eng ka mo gae wa tlo khurumola dipitša wa ja wa mmona ee ke a mmona ka ka mahlo mahlo so straight ee sesi emanyana abuta go hlokofetše and then ka mokgwa o mponang ka gona ke le ka kapa ke ka mokgwa o bonang a butago ka gona a tsena a khurumulla dipitša goba o mmona mo ditorong a ke mmone mo ditorong ee ke a mmona ka mahlara a se ke robale boroko and then ge a fetša go khurumulla dipitša o jela mo go wena goba ga a fetša go sola go a tsamaya wa sepele go mošala morago o felela kae a ke mmone mo a felelang gona emapele sese a ke re go ndwa le motho šole mo lapele o mošetse morago ee o timelela kae mohlho mongwe motsentsuku stratentsuku mo kae a ke mmone gore o timelela kae okay ee
o no ba ka mojarateng ka mo and then ga geno ke mmanapiane ee batswadi ba gago ba kae ba tlhokofetse and then wena o ne mengwaga mekae ke ne 28 o ne 28 o na le bana ba kae 5 okay mogala bo o mmoneng a go laelela gore o ye lapeng la bo bana bakhi kapa la bo sesi bakhi ee o ile go ba hlalosetša gore ke motho o mo jwang ka leemo jwale ba mo tseba ee ba ntlhaloseditše ke ra ba mo tseba bona ee ba re ba mo tseba ba re ba mo tseba and then wena jwale ka ge o rometše ke badimo kapa modimo wa gago ko lapeng le gore o ye o dula go lona o a ba tseba batho ba ga ke ba tsebe wena ko wena o beng o tsamaye o director driver gore modimo wa ka gore ke kgone mo go ba go fitla o fitla ga bona o phaka koloi o fološa diphahlo ntle le go bolela le bona ee ka kokota ba mpulela and then since o fitlile ka mola lapeng lela jwale ka ge o laeletše ke modimo wa gago kapa badimo ba geno nako e o e feditšeng ka mola go šetse go diregileng ye e go bontšhang gore o lefelong la maleba awa ke tekwele le mo mmeleng gore awa dilo tša ge di sepela gabotse le mmele wa ka o free ge ba be ba re ka mola lapeng lela ke mo o yang go kry-a thušo gona o be o hloka thušo ya mohuta mang ye e leng gore o swanetše o ye go e kry-a ka mo lapeng la bosese family nka tlhotše ke inyakile thušo go family ka re thušeng ke kry ID ba rone monna wa bone polane o e kwele potšo yaka ke thušo ye efeng ye o tshepišitšweng gore ge o ka kry-a lapa la bobaki wa fitla ka go lona wa dula ka go lona o tlo o thušega a kere ore ba ile ke mo o tlo kry-ang thušo gona e le thušo ya mohuta mang ye o beng o e hloka go fitlhela ebile o romelwa lapeng la boba ke tlo phela gabotse dilo jaaka di tlo sepela gabotse go o dula ka mo lapeng la bo bona ee batswadi ba go ba tlhokofetse o ne le mengwe mekae ba tlhokofetse ke din 13 years and then wa tlhoka motho wa go go tšeiša pasa o na le birth certificate ee sengwetse gore ke monna ekwa se kae sona sese nko re se boneng nko se bonege mowe nke re bone gore the certificate ya gago ya no tswelela e re wena o monna o le mosadi se fewa ka mothokotše ya mo re tlo kwa ditaba mo ya mo re tlo kwa ditaba magagešo sisiwe mowe nke le se bonegeng ka mola le batheletši ba se bone gore re bone se ngwadilwe child's ID number wara surname Chabango Ntshebele Francina mail ye issued on the 3 ka kgwedi ya bo 5 2022 ke sa nnete o sho se tswa Home Affairs se tšwa Home Affairs original a sona se nnebo se diang nnebo ba ile se change okay se change ke mang ke ba Home Affairs nnebo wow o ile go fitla ka molapeng la bo batho baki o tekwa o lokologile dilo di sepela ga botse ebile o tekwa o tlo o thušega wena jwale kgaetšedi ya ka re kwane modimo kapa badimo ba batlileng go wena ba go laelela ga bo batho ba ke kua ga matlala o sa go tsebe wena nkane o rwele monna le bana ka moka wa ya mo badimo ba go romileng gona a ke no bona gore ke tšee bana le monna ke sepele le bona badimo ba romile wena ka moka ekwa badimo ba ile o nape o tšee le bana ba ka moka le monna o
nko iše ka mo go tate ka nko iše le kopelana le ka mo go tate wa rra le kae ke re gona papa re gona wena wa rra mosadi a no re ke bontšhitšwe gore mo re swantse re tloge re sepele re ye motsentsuku wo re sa o tsebeng ke moka wa no mošala morago goba le wena o bile le pono aowa nna e be ke ya go nyaka mmereko kae mo dipolaseng okay e ke ya go nyaka mmereko mo dipolaseng ka kgwetše e le gore mmereko ona ke o kgweditše and then e ke o kgweditše so ke fitlhetše ka mo auso ka mantaga ka la bobedi ka tsoga ke ya go nyaka mmereko e ke ya go nyaka mmereko ka kwešiša gore a gone ka mokgong ka diang ka gone ke tshwantse ke dieng ke late family yaka e tle kgone go ba mokgausi and re ka diang ka lata family yaka ra fitlhela ka mo auso auso mofe o ba bolela go jwa emapele wa rra ga botse ka mo lapeng leki ke mo between wena le mosadi oki ke mang wa tšereng o mongwe a ya le yena mo ko wena o tšere mosadi wa ya le yena lapeng leki goba mosadi o tšere wena a ya le wena lapeng le nna ke nna be ke nyaka poleke ya go dula ya for go hiriša okay ka ge ditoro tša gage o auso ke dulang le yena a bontšhitšwe gore o ne poleke ke ilorileng ka re poleke o ilorileng ke mo kae nna ka re me o lorela mo manabjane mo o dulang gona a re ee poleke a se a kgole ke ya mo kgausi mara kgausi ya gona a se mo re dulang gona ke laeneng tša go ya bo seabuswa laeneng tša bo matlala ka re wa tsa re ke ge e fele gore ke ga matlala a re no sepela re ye gona mo ga matlala mo go bolelang motho o nna ke mo hirileng gore a yo ntšhela diphatlo ga bo mosadi wa gešo manapjane ke ile ke fitlha le yena kua ga botse nna e be ke ya dipolaseng mo e be ke ntse ke bereka gona batho moo ke ile ke fitlha kua batho ba ka kua ba re bona a ba nyakeng bana ke diang ka re nka se latlhe bana baka tšhaba ke dieng ke ye pele ka fetela kae ga matlala mo ditoro tša mokgekolo a gešo mo di montšhitšeng gona ge re fitlha mola gausi le ga mo ampong ya ga mo ga matlala mola ge re fitlha mpontšha re motswa gona šuka mo ka re tšhaba ke dieng ke tsene nna ke dieng ke bulešane le ausi wa ka mo ke ile ke kokota ka mola ausi o ile ga etswa le koloi e be re tlile ka yona e šetše e sepedi ka re nna a ke nyake ntlo ya go hiriša ke nyaka ntlo ya go dula ka ge mokgekolo wa gešo a bontšhitšwe mo polekeng se ka sega makubane mana monna o swere bothata tate mogolo o kompotše mo o ne mengwage me kae o dula le mosadi wa mosadi o ke thomile go dula le yena ka 2011 ke tse ke mang ngwaga ma mosadi o ke ntshebele francino a shabango kwa ga shabango ee ba gabo ba kae ba gabo ba tlhokofetše go tlhokofetše mmage go tlhokofetše le papage and then motho o ke tsebang a tlhokofetše ke a ntše a ntaeletše melaetše ke mmage papage a ke mo tsebe ke no mo tseba go ke mmona mo paseng o šetse o montšheditše bonnyane ee a se bontšha a se se ka ntšha sele so mmage o sepetša go file melaetša goreng o mphile melaetša re mokgonyana nna ka re wa mpona gore ke a ikela badimong ka ba ka mokgothatsa ka re a wa mmatswana o ka sekgwe a re a wa mokgonyana ke kgopela gore e ke itlhokofala o ntšhalele le ngwane wa ka o ntlhokomelele yena ka re a gone motho a tlo mo tlhokomelang wa bona ka mo lapeng ke banna fela and a ba dule ka mo kore ko no tsena go a tšwiwa go a tsena go a tšwiwa jale ka diang ka latela melaetša yang ya motswadi wa gage ee lantil le gong jale e ke ntše ke mo tlhokometše so mo go nna mo go yena kore ke mma ke papa mo go yena mosadi alright and jale mpotše mo tate mogolo taba ya mosadi o ya go hloka pasa
wena o tšere magato a majwang bjale ka ge o le mogala wa gage gore a leke go ba le pasa okay gore a be le pasa ke busy le gore a die a hwetše pasa ka re ke a ema ka ditšhelete gore ke mo thuše gore a die a emo a rometšeng di-certificate tša gage gona gore di kgone go tšhentšhiwa ore ee wena gae o tswa kae ke tswa lostrishart venda o tswa ka venda Ee. and then mo gausi mo bono ba o hirile ee be ke dula dipolaseng wena le yena le gatlhane dipolaseng ee mara ke ile ka ga gabo ee ee ra go dula kae ga gabo mara ge re fitlha kwa ga gabo bašimana ba le ba gabo go se ba re saka ba re a re nyakeng monna wa gago ka mo go nyako gore wena le monna gago le tswe le bone gore diang le nyaka poleke ke ge re ya go nyaka poleke ya go giriša ya hostel ge re nyaka hostel mo e be re dutse gona e be re tlhokometše poleke ya mothong jale motho a re ka gore ke nyako tliša batho ba e le gore ba tlompatela ka gore lena a le patele le dutse mahala jale eno diang bonang polane ya gore le diang ka re nna a ke nyako gore la botlhano le fitlhe le le mo la botlhano le le fetileng le la mafelela kgwedi alright ee jwale ka ge ba go rakile ba kua nka reng ke di ba re tša gago noga e le robetše le yona le le kae lena e be re sa le gona ka mola lapeng ga gabo Ee. o bo o dula ga gabo ee be ke dula ga gago ba support-a ko wena ee ke nna e be ke ntse ke bereka alright go ntse le thušo ye o e nyakelang mosadi o ke efe thušo e ke nyakelang mosadi o kore ka mokgo re phelang ka gona ke bona ka re ke a safara and ke safariša le bana baka ee kore go njwale ke bolela so a se wa jewa selo go tlogišetša re fitlha gona mo ga matlale ebile ba no ba re emaemela kgaetšedi o no fela re bonnyanenyana ba bopinyana re apea jale gape go na bothata ga e tša dikua ga gage o a hiriša ene bale modimo wa o re a tla dule mahala le o fetišana bua mo gona moo ke ntwe nna le kgaetšedi re tshwantse re boledišane ge e file gore yena a ka se kgone gore a dule le rena gore rena re tla pele le go nyaka mo e le gore re tlo kgwetša gore re ka bja tlhogo gona nke o iše ka mo go mme ka mo mme le kae jale ka gore modimo wa gago gore o dule mahala monna nambile re o bereka jwang ka taba ya rumoela monna ka gore ka kua ke re ba le rumo tšela ba di agetse go hiriša modimo gore o tla re fang nna ke no bontšhiwa mo ditorong ke rela modimo a ke re jale gore le dule mahala o go bontšhitše ditorong and-e jale se se kua ga gaga go dule mahala goba go dula mahala sese aowa ke a hiriša alright jale wena ka gore modimo wa gago gore re dule mahala re o bereka jwang ka taba eo ke nyaka re fetišane gona moo a ke re bela re nyako nyatša modimo wa gago ee tla monyatša bahiri ba tšhaba ka moka taba bothateng gape a one ke bontšhitše ke mokgalajo mogalabo ga botse ore wena le yena le tswalana jwang sona awa ke mo tseba a ntsebe mare ke no mmona mo ditorong o mogalabo o kgonne o tseba gore mogala ba gago ile o nyaka mmereko kua ga matlala o ka re ke mongwe wa polekela ke mmona mo ditorong a tsamaya mpontšha jarateke mare o kompotse mo papa go tswa kae gae papa ka o tswa Begesford mamago o tswa Manapiane o tswa mola Manapiane and then bana ba geno ba o tseba motlhako wena o leng ka gare ga ona ba o tseba ba tseba gore wena o bona ngwana bo bona straight so a bula dipitša ke ile ka ba botša banganiša ba tseba gore wena o robala le noga ke ba boditše ba e bona thwi ba e bone noge le bona ba e bone jale ka re o tlogile ko modimo gore thothale bana ba sekolong bana e ba tsena sekolo jale le tlogedišitše bana sekolo ka lebaka la toro gape e ka se kgonagale ge badimo bale ba senya bokamoso ba bana
gape go šetse kgwedi tše pedi fela gore dikolo di tswalele ka re ba re bala ba sa ja a bane dishepi tša go tlhapa bana ba ba go le sasa ga ba gole ka taba re a bane di-certificate bana ba ba gago ga bane di-certificate ee ka taba gore certificate sa ga sengwetse gore ke monna mara mane a sa go belegišang a go bona gore mosadi mos nkane re fela re kwa ba gešo ba re monna o golla bana gape nto o e gona ya gore monna o golla bana tate wena go padile kae gore ge sasa e ipala gore e ngwadiše ke mme wena o ngwadiše bana ba le sa seng ka pasa ya gago ke for sefane sefane ande tše tša gore monna o golela bana sasa ke thomile go di ikwa go ntswale ka ba bangwe gore monna o golela bana sasa ga tšedi le yena o ntlhaloseditše a re mose bana ba o ka no ba tšea wena wa go ba ngwadiša sasa ka pasa ya gago ke gona ke thomileng go lemoga gore bana ba gore gore ke tlo ba ngwadiša ka sefane saka wa tseba bothata bo bogolo ke eng tate o dula le mosadi o wa bereka se segolo le llela go reka saka la bopi mara le palla le ko go ntšha le ge ka ba 500 gore o tsebe ga bo mosadi o ba tsebe gore o mogonyana ka gore bana ba gago ba kgone go bitša ka fane ya papa go bona e no kokotletša o no iša 10,000 ka kua ga bomma and then ba go tsebe ka lebaka la gore gombe le bana ba gago ba sokola se wena papa go bona o le gona o phela mma go bona go ga boima ka taba pasa nke be le gale bana ba kry-a tšhelete ya sasa nke be le se motlaleng e le leng mo go yona problem ke gore ke iše bonnyane ka ga bo mokgekolo wa gešo ga gone motho e le gore ke tlo lebantšha go yena a kere dispare di gona and then le ba gabo mmage ba gona le ba gabo papage ba gona ba bommage a ba nnyake nna lebaka la gore ba go gane ba re o dirang ba re a se ka nyala and eo ke a ikwešiša gore a se ka nyala and wa bona gore o ka sebe boyfriend o le motho mogolo o ne mongwage me kae gone jale 45 wa bona gore wa gone boyfriend ya 45 years motho wa 45 years se sentse e bentate so kokota ba go tsebe ba bolela nnete ba lwela nnete so re ya gore dilo tše di sepele ga botse tate mogolo o nyale mosadi ya gago and then mosadi wa kgone go dula le wena wa go rata mosadi wa ke molebe wa mo rata mamane e ye ka mo mama wa mo rata ne why o mo rata so monna a o phuthile bošuana baka a o mo rata ka re wa mo rata o mo rata ka re o phuthile bošuana gore re go ka ba ga botse mo o tlo mo tlogela mos aowa o phuthile bošuana baka ye nngwe gape le mmaka le a tlhogofala o mošetše taba ye nngwe gape a re o šale o tlhogomeletše ngwane wa ka ye nngwe gape le ba butaka ba o mong a ba bone ke nna ke bona ke nnoši ka lapeng ya tate mogolo mosadi o wa go rata o ene wa mo rata le wena fela mangwe a mabaka a tlo feleletša re palliša gore re le thuše go apele go nyakega ba gabo le thušo ya dikalafi wa di hloka mosadi ya gago o a rata go dula le wena ne ke go botse gore motho a rate go dula le wena and then ke go botse gore o be mo o tlo o emele partner ya gago bereka and then a kgone go thuša gabe gabotse nto kgolo e ke e bonang gore ba ka molapeng le santse ye ba e dirileng ba dirile nto botse go tlamo re tla mo thuša ka taba ya gore a kgone gore a fola be gabotse wa ba jo motho o ba jwa ka moka mara le yena papa o la a right wena o right papa wona ke right o wena o na 100 wona ke right net problem nka se latlhele mosadi ya gešo matsogo ka bakeng la gore ba gabo ba mo latlhetše matsogo ke tshwantse ke dieng ke sokole le yena go ya le ka mathomong ke sokotšeng le yena mara prof ge ke be ke approva taba ya batho bake
ke be ke ne le kgatlhego ya go kwešiša gabotse gore badimo jwale ka ngaka ya setšo mohlho mongwe o ka kgona gore hlahla gabotse kapa go hlahla bona gabotse kapa ba lapa le gore go kgonagala jwang gore badimo ba no ntšea mola mteti mola ga gešo ba no nkiša ga masemola ke sa tsebe mo thukuanne and then ke no tsena ka motseng ke re banna ka mo ke tlo o dula ka mo ba re ke tle ke dule ka mo e kgonagala jwang ene thomo gantši e ba e le ka fase ga mabaka a mohuta mang because ka kwešišo ya ka ke sengaka ke se moporofeta ke no baka kapa radio ke gore thomo wa rongwa waya wa boa jwale sesi a boen gore modimo o a mo romileng gore a ekua ga bosesi sesi ga a bolele gore ba mpoditse gore ge ke fitlha ke dire eng yena o ne o bolela gore no ba ile ke mo ke yang go thušega gona ka eng a ke hlalose tabeng ya thomo ya semoya gantši ge motho a swana le sesi a roma ke moya o swanetše go mo roma go dikalafi go ya go thuša batho go ya go go ntšha batho ka gare ga se sengwe se e leng gore se a ba gobatša a se gantši moya o ka go roma wa re tsamaya le o dulang kua le o dula mahala ke ya mathomo ya bobedi moya o ka sentšhe bana sekolo ba le kgausi le go fetša ya boraro moya o ka se re sesi a fihle ka malapeng le a dule o a bajwa motho a phele gabotse ga gabo ga go gabotse ntho e nna ke e bona mo go sesi seporofeto a ke se gane ebile nka se senganyiše bagešo badimo ba romile sesi gore le mothuše o a bajwa o sesi o a bajwa bona o kgona go bona motho a khwileng o rena re reng re mmolokile yena a mmona a khurumolola dipitša ene o mmona straight so ka gagabo gore re lapalela la bosesi le ne bothata gona ge waye ge ngwana a boletše taba go swana le ye family ya gabo ka moka e sa itše serious that's why badimo ba mmoditše gore e tšwa ka moo a o kry-e thušo ene yena a bona gore ke loke ke santše ke tšwe le bana baka ene o tšwele le bana ba gage a feleletše a fihla ka lapeng le ene ka mo lapeng la semorake o goga boima ngwano go na le dilo tše dintšhi tše di mo gobatšang mo tše e leng gore a kgone go ka di bolela ene mogala bola o tseba diphiri tše dintšhi tše e leng gore di diragetše mo godimo ga o sesi o kompotše mo go gola ga gago o godile jwang ngwanešo o godile gabotse o godile o hlaka o godile ka gare ga ditlhoriso go riagetšeng ka kgolo ya gago o godile ka go sokola tlhatlha dipolasa go tlile jwang gore o ye dipolaseng sekolo se be se le gona e ke sokola ke nyaka thušo ba sa nthuše family Thušo ke e ya jwang? sekolong ka loto thušo e jwang so bo nyaka thušo ya mohutamang eo e tlhokile ke ya sekolong ka loto ka feletša ke tlogetše sekolo ka re tšhaba go perekela polaseng o thomile go ba le ngwana o ne mengwaga e mekae 14 years wa gago ngwana bobedi kwa o bile le yena o ne mengwaga e mekae ke bile le yana ke le 15 o kore o belege ka 14 le ka 15 napile o belege neng wa imaneng 9 months ka moka wa belega gape yona ya kgonega aowa ka 2 years e seng ka 1 e seng ngwago le ngwago tlang a ke tsebe mara akere mosadi o ima 9 months o ba re ya kgonega okay akere mosadi o ima 9 months then tsona kgwedinyana tše pedi tšeo solanka o ya go kgaka tunu o ka no bona o boa o tladitše lesaka okay and then o ne le 14 wa boa wa re 15 and then go nne re o ne 5 ya bona ne and then ga go ne ba ileng ba feta ba fetile ke 3 go ra re ga botse pele go nya gago o ne 8 ya bana ka 28 years ka moka ga bona ke ba monno
papa wa dija le go ara straight o stro motala wena mara ka wa toma no kakapa tate nko ye mola go tate mola hane wa o sa mokhutsiši so ke bona ka re le sa bolele ena ke rala mo tabeng ya pelego mo o sa fele o mofanyana 5 years nyana yona e be ke mofa neta kere nna e be ke mofa chance ya gore a dule ga gabo ene nna ntse ke diperekela mo dipolaseng jale ka kwiša gore kwa ga gabo a ka se dule no rai ya pelego ye ya gore le bona go le boima dijo di se gona mara katunu ya kgiwa ene le saka le a tlala re sa re tlošane okay for go digwara okay awa tšeo di nyaka yena o ke yena thomang taba tše yena ke yena tshwantše gae a bone gore yena o tshwajwang gore o sekare e o kgiwa katune endane lesaka la tlale sesi why wena o sa ikwa ka re ditleliniki di gona ngwaneso gape le seke la tseba tleliniki fela ge le swere karata ya go ngwadiša mola ya ge le le gore no ba le šetše le saka le tletšeng awa ka tlhaba jale pe mogatate o patla jwana e ga ke tsero ke rela gore o patla o e tswa go tlhaba tate o tswa venda o nwang peso magageso no tate go nyaka banna ba lla ye o e swereng go nyaka o ngwathiše banna man bona wa dumela papa nke ye mola go papa mola o swere e bua nna ganeng no ke no tshwara tša go tshwana le tša ba bangwe ke rela gore o nwa eng ka kua gaena awa ke meselo o e lata ka metsi a sediba orai a gona molato bana beso jwaleng ke le re botseng gape bathuši ba ba dula ka gabo lena a le ba tsebe le tekemišeditše go godiang ka batho ba kapa le tekemišeditše go phedišana jwang le bona nna ntate ka kapa batho ba ke ba amogetše and then ka dula le bona beke ke ntse ke bona gore a ba netša go ja ba sokola ba robala ba sa ja ba tsoga ba sa ja ke ba ngathela mo nka kgonang ene batho ba na le ditori tše dintse e leng goreng a ba le botse tše jwang songwaneso kose go nna ba tlhatholotse goreng sese o re papage o tlhokofetše papage a tlhokofetšeng ga a tsebe bitla la papage mmage o tlhokofetše mmage a tlhokofetšeng lebitla la mmage o tlile a le tseba ka morago godimo ga bana ba bararo ba ba tlhokofetšeng go ne le mteo e leng goreng o tšere ke ma-social worker a ya go mmoloka bona ba sa tsebe le gore o bolokelwa kae ka re ge ke butse ke re social worker tseo di tšereng ngwana ke bomang o mphile leina la social worker a mpha le di-phone number shedi tsa social worker eo e leng gore e tšere ngwana ya go mmoloka bona ba sa tsebe gore o bolokelwa kae ba re dilo tša mohuto di a baja jwale nna ka raowa gape tabeng ka se tshware le yona ke nnoši ka ya go rammogolo maabane ka botsa rammogolo wa ka bothathabo rammogolo a re jwale ke tla re ge monna a tšhaiša ka tla ka lapeng ene bona mogare ga beke be ke ntse ke ba botse ke raowa bothata ba lena nna nka se bokgone bothata ba lena bo tlhokang tate ka kapa le ntate moremi e no ba ke a tswafa ka maoto gore ke le kapegang tate moremi so ke ge ke tlo emela borammogolo ba e tla ka gae maabane ba boledišana le bona batho ba ba sokola ba ene go njwela a ke ba phegiše goreng ba rometse ke badimo ke rata go butša gore mara badimo le bona ge ba nthomelela ka batho ba mohuto ke ba bona gore a ke bereke ba re ke dire jwa nnang ene gape gore ke se ka baraka ke tipotsisitše di-question tše ntšhi ka gobane gona ka molagare ga lapa le lela gapeba ke ne maga mantšhi ke bona dinoga ka mola tše tharo a senke dintlaba tše dintlabileng ke tše tša hlogo tše pedi ba šetse ba tlile before ba etla okay so gore ke se ka bako ba kanape kare e seng gore mohlomong dilo tsela ke beng ke di bona peile bona bonang ge o di bona di sa bolaege di bolaya ke bahiri nna be ke senya ke go di bolaya ntate moremi tša hlogo tše pedi ya last ebile ya hlogo tše pedi ya go saena maloba gape ebile ya hlogo tše pedi tša go saena tabe ke be ke e botsa sese ene ke re sese gape ke bona semaka nna ka molapeng ka gobane family e ke ya gape ba ntate moremi a ene kwano ga eneng ba bang o tlo ya go bona ba botsa tabe go thoma boetswa ka monyako ba sala ba di-change cause ke batho ba e leng goreng a ba ne kwano ba ne bokgwirikgwiri ka gare ba loišana a ba agišane ka selo
taba tsa ka nna ke di botsa SAN e ke ne le mathata so le nna ke rata go thusiwa ka tabe ya dinoga ke nyaka go tseba gore a na noga tse ke tsa mang ke tsa ena mogala bo beileng aka ka mola go ba go diragalang ene le gona go ntjwa le ge ke dikiwa ka gore ke tlhokomele batho bake ke tlo ba tlhokomela ka tsela efeng e jwang ke gopela tlhahlo moo taba ya dinoga re tshwanetse re tle re šale morago re nyake re tsebe gore di tswa kae di tlile ka eng morero wa tsona ke go riang ka gare ga lapa gona wae di sa hlela lapa la geno fela ke bona pasa tše pedi mo ke bona ye nngwe e re sekgobela ye nngwe e re shabangu ke tša bomang ema papa go le mma go be ba se ba nyalana and then mo wena bo o dula beile ga mang ga mmaka papa go ane lapa ga ne lona lapa ba re tlošitše ka re o le metsi moo bele le kae lapa la papago manapiana alright ba ba ga sekgobela ba kae a ke ba tsebe ba ga sekgobela alright ba ga shabangu ba kae ba ga shabangu ba gona papa go ntate tate sekgobela o tlhokofaletše kae ka lapeng le la mmago la gage o godisitše ke motswadi wa mme a nannoši papa fela e tla leetela e tswa lapeng la gage e ba dula ka mmoka o tlhogofetše papa ka pele mama go a ya mo ilela ka ku o moiletše and then ge mama go a tlhokofala ba ga sekgobela ba tlile a se batle a wa tla motho ya mo gone bothata bo bogolo mo re tshwanetse re nyaka ba ga sekgobela ba ga botate mogolo France ba tle ba re botse gore re tshwanetse re dire eng gobane wena o ngwana wa bona a kere gare ga tsela e sese o e swereng ke e thata okay go ntse le ke a le kwa nako ya tsamaya ntwe le tlhokang le tlhoka di-donation le duma gore batho ba le donatele ka eng a ke ne dishepi tša go hlapa ke ne dijo le selo diaparo natso le diapara ba natso bana maloba ba mphile diaparo tša bana le dipampas la tseba magagesho nke batho ba ithuteng bophelo ka maphelo a batho ba bangwe kgaitsedi ya ka wa sokola o kopane le monna o le ena a te tshokollang and then why ba sa kgone go focusa too much mo go building bophelo ba bona I'm sorry to say this pele go ya batho baki a e normal ena e amogelege bona sese o ne 28 years ka 8 ya bana 3 fitile go shetse 5 8 ya bana ka 28 years ka gare ga motlhako o ba o phelang ya a o ke re malome ka kapa tše dintše re tshwanetse gore re leke ka maatla re bone gore go ria jwang ge e le gore ke tsetshwana tšela tša basadi le re ke eng e leng ke tepo e nngwe le re ke eng nel straight ge e le gore tate o šwahla nel straight santse le re mofa ke tepo wala e tee yona ga gone gore implant ne no implant le yona o ka re ba rene go chifta eno wa ka gore tšhimwe ge le kga katunu sekgwari ke mang wa bona ya pelego malome ka kapa ke e bolela gantši gore banna a re adviseng basadi ba rena gore wa bona gone jwale a re eme ka bana ene prof ka lebaka la gore go oketša bana re tlo ba le bothata go ntse le tate ke duma gore o nyale mosadi ene ke duma gore o age ga gago ke duma gore o agele bana ba gago go ne dilo tše dintšhi tše di nyakegang se se re ka se mofe maikarabelo a ra leswana ge o a ka tlhokofala o tlo botša bagabo gore o kae gone bjale re tlo no lefa kgwedi gore re bone gore re ka dira eng ka lena akere re swantse re lefe kgwedi re bone gore re ka dira eng ka lena ntwe re ka le thušang ka gona ke go kgopela di-donation tša bana ba ka se robale ba se baja e tloga e sa kweše bose eo bana ba ka se robale ba se baja and bana ba ka se kgwele mathata a batswadi mara se ke se kgopelang tate wa bona re go ga boima ka kakang
advice a mosadi ya gago gore gone jwale mma go rena a re bapale safe re kgone go phusha ke nyake stan and then ke ria dilo tse di right wa go tseba ga bopapa ko šetse le tswa go bua venda so wa bona re go kua venda santse o ye at least o le right ke ntho ke boletseng ka re papa se tša godile a sa qualify go ka ba boyfriend o qualify go ba monna wa lapa bo boyfriend re bo fetša mola go ma 28 years go a fasa go thoma o ne 30 go a kua o tladitše calendara wa lo tsebe gore monna motse sese bana ba gago ke ba mengwaga e mekae ba theletše ba botšiša mo ka mengwaga a bana ba parasize mang go diragalang di-size tša dieta borokgwana ba ka gare ka mokana ga tšona wa parasize mang re bala le di-keeper di-jesi re nyako tseba 3 skipper 10 borokgo wa tsara a re tše bjang kgaetšedi yaka a re tše ka mengwaga ya bona ba le 5 so ba ne mengwaga e mekae wa mathomo ne le 13 years kwa 2010 nkofe o gana mo fe microphone mo aowa gape ntate ka kapa mme wa confuse o rile ngwana gage wa mathomo o ne le 18 years nna gampotsa ngwana o le ge ke mo lebeletse saizela ke saisa bo 14 years wa bobedi le gona a tsebe mengwaga gage le wa boraro a tsebe mengwaga gage gape sesioki sesi ga a tsebe mengwaga ya bana ba gage and then o wa bofoo nna ke tlhatlha ko ke first bona sesi a re o ne le 3 years mara ebile ngwana o la ga a kgone go bolela le ge a tshwanetse o rae toilet o ne o te tshenyetsa o ne o tlhobola a go berekele o ne le 3 years and then go ba le o mongwe wa 6 months ene bana baki 3 o re o te pelegišitše yena a mana dikarata tsa tleliniki a senke ba tlhabiwa ditshwana la e bona gore le nna e tlo mpha bothata ka mola jarateng bana ba go se tlhabiwe bana ba go se diriweng ba kgetha malwetši sesi family ya bo mmago ya ga Chabangu e gona mola Manapiane gona o ka re fa di-phone number tša o mowane maybe mmane ya go mmamogolo malome number phone tša bona ke natso ya mo ke tao ya go se felele sesi o te pelegišitše and then bana ba wa senko ba iša tleliniking go a go hlabela ke a tšwa tleliniki fetša go belega gape mo dikarata tše re di bonang o ka re ke tše pedi goba ke tše kae tšona wa bedi di swele di swa di le kae mo dipolaseng di tshuma keng le swetse ke ntlo sesi o šo gore ga bommago ke Manapiane ke Manapiane o šo o goletše Manapiane wena ke goletše Manapiane gausu le kore gausu sesi o ka re nyako bolela mo gare sesi gare ga gabo ke Manapiane ka kapa a re kgopeleng drivele mo tlišitšeng drivela ke re papa o re ke ena a tswang go ba tšela merwalo ga bo mosadi from Manapiane a ya go molatla ka dipolaseng ga a fitlha ka dipolaseng ba rabanya ke bana ke ge ba tlotla ga Ramošebo nnete re tlo e kry-a go driver mara gona ge e ka ba sesi o rometše ke badimo ko ga matlala a Ramošebo ka nkane ba thomile ka dipolaseng pele before ba e tla ga matlala gabotse nna ke founile mosegare wena be ke bolela le wena mosegare okay ngwane wa rangwane ke ena a šetšeng ka kua ga bopapa batho ba ge ba goroga ba kry-ile yena nko re founeleng nomoro ngwe še ba re fa yona mo di-inboxeng mo ba re auso o dula kgauso le ga bo bona sesi mpotše mo ke mang wa bolokileng ke ma-social worker ba se ba go botša bane kgwedi bane dibeke be o sa tswa go belega go riagetšeng kgopela maiko ye mo go sesege a le 9 months ma-social worker a motšere a ya go mmoloka wena o sa tsebe ba re tla go founela a senke ba nomphounela ke ma-social worker a kae mablol grobosdal a Lofontein difounu tša bona ke tša mogodimo ba bolokile o motee goba ba babedi bana ba gago o mowane le gongwe bala o tsebe ore o kae ba geno a ba tsebe ore o kae ba motšere a le kae ngwano grobosdal mošare wa grobosdal o ne bohlatse ba gore ke nnete o tšere ke bona
ye ke nagana gore e tla nyaka e tsena ke boramolao nkore ke tope motho motlhomong thobela Hello, le kae ke na ka abuti. a re gona Oh, ne ke founela ka Kapa. ee ke ena a bolelang Ke ka Kapa. ee Ao. nka no kgotsa jwale batho bao. le a ba tseba Ke ra batho ba ba le moo ba ba reng ba tlo dula ka mo lapeng leo. ee Ba krenile batho ba. le a Gore morendi wa magorena thuša. ema pele le a ba tseba batho ba A ke ba tsebe. jwale le foune le nyaka gore botsa ye feng gone jwale ka bona Ke re ba krenile gore ge ba lla la thuša. Jaanong go tlo tla le banna le bana gore le tle le ba thuse le ba agele. mmagorena lena o ka re lekwele madila lena a re foune le nngwe re monyakang Thobela hello le kae nke le founeleng malefo re diala nomoro e ngwaneso se se kompotse mo be e le ngwaga mang ge ba tšea ngwano ba ya go mmoloka ka 2014 be e le 2014 dipampiri tša gore ngwane o bolokilwe le ne le tšona ke najo a gone death certificate ke mang wa mafelelo a ileng a mmona le mmušareng wa groblersdal ke nna o hlokofaletše kae ngwano o tlhofaletše ntlong and then mo ntlong mo go lena a tla tšea ke hash ya mmušo ba geno ba le gona ba se gona ema pele ngwana o hlokofetše a kere and then a bona ko wena a kere hash e biditše ke mang e boditše ke mokgalabe mogalabe nto e diragalabe le le kae ga bo mosadi e be re le dipolaseng allright ee and then heshe o e biditšeng ya mmušo ge ba fetša go tšea ngwana go tlile jwang gore lena le palele ko go šala taba ya ngwana morago bona ba ile ba tla ba re bitša ee ge go tlo bolokiwa ee ee desekomo rena re se ra išala morago and then le ra gore go tloga 2014 le sa emetše kgolo re emetše kgolo ya go tswa go ma-social worker ba go tshepiša ke nyako tseba re go tloga go 2014 le sa emetše kgolo ya ma-social worker lena a sanka la emelela ya ka kua government mmušari ya groblersdal la go nyaka go tseba gore go diragetšeng ka ngwana lena a seng ke noya ee nna ke ya go bolela maaka seng ke noya ee a ke kwešiše gore monna ka re a hlokofaletše ke ngwana a se ye go ya go inquire gore na ngwana gage o kae bana le ra gore ba na le dutse from 2014 till today le emetše ma-social worker ke ka mokgwa bona ba re boditšeng ka gona ema ma-social worker a itsene jwang taba ye ka gore ngwana a tlhokofetšeng kwa lena o bolaile ke ngwano morago ke kgopela go le tsena ganong ga nnyane ka hlompho le boikokobetše ke na le mmane ya bona mo mmane re ya le amogelana go lapitšeng tša kgolo go motse community radio thobela le gona re gona nna ke nna morwa motšha maubane ke nna ka Kapa ke tsamaya le ngaka moremi mo re ne le bana ka mo ba re le mmaneage kana wena ko wena mang Francina ba go tseba ka leina la mang re na le Ntshebele mo le ya mo tseba ke eng le lena wena le mmage le bana ba motho titititi mathata a ngwana o le a tseba nna tše dingwe tša di bolelang nna ebile tše dingwe tša ke di tsebe tša di bolelang nna ke tsebe selo tšeo tša gore batho ba khumolola dipoto ba lebeletše nna ke di tsebile a sanka ka di ye ya gore o ile a robala le noga le a e tseba yona le yona ke e tsebe ke msa motlho mongwe ba botša ba butiae ka re ba dula ga gabo nna a ke tsebe selo jwale gone jwale gape re bolela le yena mo o re o rumile ke badimo gore a ye go dula ga matlala a ramošebo motsentsoko mo a sa ba tsebeng le tsebane le badimo ngwanong a bana ke tsebane le badimo le nna ke a makala
le motseba e le ngwana wa mohutamang o godile jwang go tlogeng kgolong ya gage ke ngwana mohutamang yena o gotse a ile ngwana o moraete yena a tsena sekolo gona mo gae mo nna ke nako ke tlo tloga mo gae ke ya mokopane le nna ke ilo bereka ge ke ilo boa mokopane ke kry-a ile gore yena a gona ba rodi polaseng kae mmaga a sa phela a le dipolaseng kae o ile dipolaseng a fela a boa gae a fela e tla fela a sepela a boela gona mo a tswang gona mo la mafelelo ka re o ile nyame a tlhasa boo motswadi a ga thomo o tlhokofala tlhakatlhakana mmage nako telele bolwetse bo botelele a ba tlhokofala mmage ena e ba se gona mmage re mmolokile le gono e le mokibelo ena a tsena bosasa furu ka sontaga a boloka mmage ae and then ge a tlogela sekolo a ya dipolaseng mmage o be a sa phela o ba a sa phela and then tshokolo ye a e bolelang ya gore o be a sokola kudu a sene diaparo a sene dieta tša go ya sekolong mo ebile a ileng a fetša a bona gabotse gore a tlogele sekolo then a ye go teperekela ka dipolaseng o wa rereša a le ko ke le botša kere tšeo a di bolelang tšeo a se tšona ka gore yena sekolo e ba tsena go tshwana le mang kapa mang nna ke gopole ge mmageng ke la moiša sekolong ka lotu ke sa tsebeng ka re be ke tšea nako e telele le nna ke sabe gona mo gae ke le mokopane mara nna ge ke fihlile gae be ke bona a apara dieta a ya sekolong ka re le sekolong gape o setšhabile sekolo le grade 7 no fihla tsang ka fihla grade 7 ya grade 7 le go 7 a tsang ka fihla jwale go ya ka lena ka mogo le motsebago ka gona ebile le mokwišang ka gona le nagana gore a ka ba tlhoka thuso ya mohutamang motho nna ke re ka mo lebelela o nyaka thuso e sera se kudu motho ene motho ge a be a sa gola o ba se ka mokgwa a leng ka gona ka mokgwa dilo tša di bolelang tšeo gone jale nna le gore o sepetse nna ke tseba dilo o ile malobanyana mo le yena mogala bo wa gage a fitlha ka gagabo ba dula tiki ke kwa ba mpotsa ba re monyanana moshimanyana ga ba mafelelwana ba lwa ka mola gae ka mola awa ge ke fitlha ke ba botsa gore go lwelwang gore o ka re monno ba re o titira o ka re yena ke yena šetša dira lapa le o ka re ke la gage kwale aowa ke ge ba etswa bona ba tekela gona ka mo dibong ka mo di-hostel ba ile ba dula di-hostele tiki go tlotla bo ausi ba bang mo go nna ba tla mo go nna ba lla ba re yena o wa ba roga o rogelang a ke tsebe gore o ba naganela gore mohlomong bang a ke tsebe ka re ge o a ke mmotsiša wa gešo gore ba re yena ke khombone le bana ba bantši o ba re ke khombo ee ba rone le bana ba bantši mara go šalela ba bolela soge ba nna ba botsa nna ba ro ba thomile pelo a ba roga ke tse ba ba bitša ka mainaina gona moo aowa ba dutse o ka re mogala ba ya sepela ke tse gore ke yona be ka go feta go ba jwang ga a sepetse o a gešo a šala monnola morago a tlogela bana ba nnoši ke tlo botsa ke a buti wa gago a re gape ngwana gone o sepetse maabane ba re monna gone re le ko maketa dipolaseng o maketa dipolaseng jwale a re o šeile bana ba nnoši nna ke makala ka lesusu bana ba tsena ge ba buša gore mo go bona o kae ba re a gona o latile papa bo sasa ba ntse a boa o buile e le mosegare ke a bona ga boa mosegare nna le go mmona ka mmona mantši boa gape ke tlo kwa mogolo wa ka jwale sesea ka mpotsa gore batho ba le ba sepetse o laišitše thoto ka bene ya ditshipi tše dibuleke white o kare ke 4x4 ke tsebe ba ile kae o tlogelešitše bana sekolo and then mola e le gore le mola sekolong mola certificate sa o tshwenya ke certificate bana bao a bane di-certificate bana o ba ba tsentšhitše ka go ba tsamaya ka ona mokgwa ma-social worker ba re swanetse ba mo lokišetše certificate seo sa gage ga botse gore a tla kry-e pass nna ke kole yena a mpotsa yena ka moloma ga gare o tso seria nnebo ba rile ba mmalla o ka re o rile kgwedi ke kgale e fetile a re ba re a tšee pasa ka nnebo nna ke no kwa šetse ba re o sepetse gape o boetse morago o šetse monna morago la tseba re tlo kgopelang mma go rena go tswa go lena ne re tlo kgopela gore ge e ka ba ga ke re go jwalo ge e ka ba ngaka Moremi o tla tekgafa gore a mo thuše mola le mola ka ditaelo
re tlo gopela gore le tle le beng kgauswi ka polelo and then re kgoneng go bolalana ka baka la gore go tla ba boima kudu gore prof a mo thushe ka mo and then a sa tsebe ba gabo gore ke bomang ke ra gore re a kwana gore le tla ba kgauswi mo e leng gore se sengwe le se sengwe le tla kgona go se tseba la kgona go se bona la kgona go communicate le ba ga moremi mabapi le thuso ya gagwe ngaka moremi o dula ga matlala a ramoshebo and then sentse le ba šitše ba le mo radiong gone jwale go ra gore nako nngwe le nngwe e ka no ba yona ya gore ba thome go kry-a thuso and then bana ba gaga ba ne diaparo ba raga ba ne dilo tša go hlapa le ena ga a ne tša go hlapa e no ba motho fela wa kgobe jwale ga re tsebe gore ge motho a hlaka ka tsela ye a ne le magagabo a reng bophelo ba motho e nka le botsa ebile le ka se le ntshepa ebile ka re ke o šetša le mo radio mo ntshebela a se motho o ka mmotsang ntshebela o ne le kgang ntshebela a nyako o kwa ge re mmotse bophelo bo a bophelang bo ke bophelo bo e leng gore o te nyaketse bone ke a kwa le a bolela bana ba bangwe a ba le di-certificate ba bangwe ba ne le kirane dikgate tša ditleliniki bempa ngwane wa mafelelo o mbelegetse gae mara ngwanenyana firstborn a ka o mokgaphile tleliniking a ke re ge nke be e le gore ngwane o nyako rae tleliniking ke ba a tswetse pele a iša ngwana sekaleng ka re o tswa tleliniking ba mokgaphile tleliniking dilo tse a di dirang ka moka motho nna a na re di kwešiše ebile and-e le tseo tša gore yena o ne le bana ba 18 na ke tseba ne le bana ba 18 ngwane o a tlhokofetseng a reng o bolokilwe ke ma-social worker le rena re no kwa ebile a nyakiwa ka diphongo ba re o tlhabetse stopo grobestala kae yena a tšhabela dipolaseng mma dikotsi gona moo go nyakega mang go nyakega yena ntshebele go nyakega yena e no e le gore yena a butoga ya robetseng ke eno e ba tlhetlha le maphodisa ke eno e ba ya gona moo dipolaseng ka re go tseba ke yena gona moo and then ba fitlhe le gore ba gona ba sepetse le ena monno ba chiftetse pele o fitlhelela ebile ba boloka setopo seo se modimo seo o konkadime mo malome ka kapa mma gore na le kae re gona taba e ya ngwana wa grobosdala a re a swanela go elesana e santse ba re botse nnete ngwana lena o kae sese a ke tseba mboloketse kae lena gole ka ge le le ba family bao ba maphodisa ga ebe ba fihlile ka gae ba re ba nyakana le bona a senke la le ka go thuša maphodisa gore ba kgone go kwetša ba ngwana a tla kgone go bolokiwa ga botse re lekile o ba sepetse le yena a buta go a reng o mmona bang ba ya gona moo be bang ba le gona ge ba fitlha ba kgwetsa le gore a gona o sepetse ba tswetse pele ba ba hloka kgale ba tlhetla ba banyaka kgale se seganolo wa nthete go le mo aowa e kile marukoti dipolaseng mašošolo wa ke ba tlotša ngwana ba nkgoditše marukoti nna potšišwa ka e re ma-social worker a tsene jwang ka gare ga taba ya polao ya ngwana wa lena o bolaile ke ya tshwere ke thema ya ka morago ba re bona ge ba e lebeletše ba re ke phepompe and then ye e rileng gore ka gore a kere ngwana maphodisa a tlile a tšere ngwana le heshe le ma-social worker ye e rileng gore lena le thothe mo polaseng yeo lebelele le mo go yona ke a seng re no thotha re dutse nako e telele mara a re kwaneng sese wa tsa gore go o nyaka thuso o bolele nnete ne ngwana o tlhokofaletse kae ka dipolaseng and then ka dipolaseng a tšea keng ke hesha grobostal and then lena la dira eng ge heshe e fetša go tšea ngwana emapele prof la dira eng o tlile ma-social worker sese emapele ma-social worker mo lekhung ga a tsene felo so mo lekhung la ngwana gago ma-social worker a tsene jwang ngwana o tlhokofetse and then heshe ya tle ya tšea ngwana ke ntho e swantšeng e diagale and then lena la dira eng lena ge ngwana a fetša go tlhokofala ge heshe e fetša go motšea e ke sene tšhelete sese le dirile eng that's my question lene o dutse dipolaseng e re dutse dipolase re letetše ma-social worker go radie ma-social worker ma-social worker a tlile ba re ramolata kua mmošareng re tlo boa re le botse re tlo le founela a senke ba no founela bo go le ntongwa e kopane ga botse prof a ye mola go tate go padileng gore lekgoa le lebelele le bereka le le kgopele tšhelete ya gore le kgone go phutha ngwana
lekgowa lona ke boletše le lona ee mara a sa kgona go nthuša ka mokgwa wena ka mokgwa nna be ke nyaka ka gona Alright. yena o ile tiponeleng polane allright ee maloba le hirile vene ka ge modimo a re le thotho kua le tle kua ga matlala ramošego le patetše venele goba modimo o ile ano gore driver modimo o tla mo fa mahlatse ae monna la driver ke boletše le yena Eh. ke mo tshwarišitše fridge ka re nna ge ke tlo kgwetša mmereko ya ke tla patelang fridge ele wa e be le sa rekiše fridge ka nako e le santše le boloke ngwana gape tate ngwana gago a fridge e ke ya gong jwale ke ya gong jwale be le neng ene gape ge ngwana a tlhokofetše le kamela ra e namela Gara monna ni mmutsoko. Ga nfuretse le rekise mo. wankwa ee ge e le gore ngwana o tlhokofetše a re dule tšhelete nngwe le nngwe re e kry-a la mafelelo ra e berekiša ande lekgowa le ka se leganetše ka gore ba re le ka palela ke go boloka ngwana lena ge lekgowa le ganne wa e le selaema mo latseleng la gae kala ya go bona mo ngwana lena a feletseng gona kore ntho e re diile gore se ka ba le phao ya gore re ye kua gore bostala mara lena la tseba re gontswa le le ba babedi maphodisa a ka leswara gore ke lena le bolaile ngwanole yena ba ile ba camera gore ba nyako go kgontišiša gore ka nnete o tepolaile oro o bolaile ke rena ngwana o re bolelang ka ena ee a se wa butiago a se ngwana geno ke madi a gago ee a kere ke ngwana wa bobana ba ba leng gona ka gae ee so ge lena gone jwale le dutse le sa ye go ya go lebelela taba ya ngwana o la mo a leng gona e tlo ba bothata and go mo le nna ge le tlile mo ke gapeletšega gore go sasa lena re santse re ye kgorobostala re o tseba re ngwana lena o kae ene le seke la tsoga le tšhabile awa nna ke ya mmerekong ake o berekela kae mola ga tiane ke tla go ngwalela lengwalo le makgo a tsebe gore o lo file ka lebaka la gore o tlhokofaletše ke ngwana ke lebaka ntweng ke lebaka o tlhokofaletše ke ngwana a ke re o tlhokofaletše ke ngwana o ka sie mmerekong o tlhokofaletše ke ngwana le molao wa o dumele gore motho a ye mmerekong a tlhokofaletše ke ngwana santse o phuthe o fetse so wena ngwana gago a ka se dule ka kua gare ga a se tša gone jwale ngwana o le genke ba tlhokofetse ka 80 re a monyaka ke ngwana lena banna le o fetša kae ka yone a ke re ke rela gore ge e le gore le tlile mo radio maybe le gore no le golele leno ba le tlile go gopela di-donation ye ye nngwe re tswe re e tlogetse re e beile ka thoko nna re kwa lena be le re ye khi ya ngwana re e beelengyana ka thoko re tswe le tšhofa e ya dijo le tše dingwe tše aowa le yona ya ngwana e right a ile right gore a re go sasa re ya go yodimo ga yona ke rela re le seke la bolela le re le kgotsofatša rena ae thušo e nyaka ke lena ke ngwana kwa lena nna a se waka ke ande nna ke thuša lena godimo ga ngwana lena le tseba mang ka matlala ramošebo lena abuti o tseba mang ka matlala ramošebo nna ga ke tsebe motho because ke thoma go dauta gore le yone ya gore batho ba ba romile ke badimo ka kua dirumong e ka no beele maaka because batho ba a ba tloga gabotse kua ba tlogileng gona kua motetele mmane re tletle re le founela kere thank you the reason wa tseba methutho ya bošego moroka a se yona batho ge ba tsamaya mosegare batho ba ba bona ba laitša lo tša bona ga botse ba ba bona so bona wa e ba tsene mola motseng wa batho ka 11 ya bošego ba romile ke badimo tate ka kapa batho ba ile ba re ge ba etla ka 11 ya bošego ba fitlhela ka kua ga bo papa ba dula matšatši ngwane wa rangwane a re ye tabang ka se tshwaredi a ba tliša ka kua gae ga ba tliša ka kua gae ba amogetše ke nna a re jane go bona auso ke ne le ena o re tswa mmana piane so le so le so ba letse ba etla so le so le so jwale ke nyako tlo botša ramogolo ke ile ka go tsoša bomama ra dula mola fase ra botšiša auso dipotšišo jwale ge wena o rometse ke badimo monna wa gago o kae a ra monna ka o kry-ile letogane ebile o ile mmerekong papa o ile a fetola re aowa ke tla re ge a tšhaiša monno wa gago ka tla ka kua lapeng ka tla ka mmona ke nnete 5 ile re ge e tšhaya papa o ile ae ka kua ga gabo a tsamaya le sesi nna a kae ge
ge ba fitlha ka kua papa ba kry-ile papa ba botšiša dipotšišo a bolela le ka mokgwa e leng gore yena o tlo ba thuša go sasa o tlo tsogela ga ntate moremi e le papa ba botša napile mo ba beng ba dutse gona papa o ile a re ga a ema ba laelana papa a lebala founu napile ba boa ge ba fitlha gae o ka re be ile boma 8 mama ga thoma rela papa a rawa o sepetse jwang papa rawa ke ba kry-ile re boletse so mama rawa gona go lokile jwale a re bulelele radio papa ga re wa tsetša founu ga e gona papa rawa gore a re founu mola ke beng ke dutse ke e tlogetše gona nna be ke šetse ke robetse ke ile ka tseoga ka founela ya papa founela ya ring ge ke e founela dibedi founela šetse e timilwe a ke re kua ga bo papa a segole papa o ile a sepela gape a ya kua gae ga fitlha ba botšha re banda gape mola ke beng ke dutse ke tlogetše founu ga la bona founu na mogala bo le sese ba re aowa ga re a bona founu napile papa a boa ke mabana kere le kgone frogo papa o tsogile gape a re re ke lata batho ba le ke ba botša gore nnete founu ya ka ga ba e bona na papa ga fitlha frogo kry-e le gore monne o ile mmerekong a re e mosadi founela ga wa e kry-a na a ra wa ka e kry-a a ra fa o botšišitše bana ba gago na a re e ke ba botšišitše papa o ile a ra ba fetola a re la bona dilo tšele ke beng ke re ke tlo le thuša ka tšona selanka founu ya ka e se gona so ge monna gago ga a tšheiša ka 5 la sepela ka mo gae napile papa a boa papa ga wa ke re e papa ba go file founu ya gago na a re aowa a ba mpha founu ke re ba le papa o tlo thuša bang batho o šetse founu ya gago e timetše na papa ra vole ge di le so le nna di a ntlara ka gore be ke ba tshepiše gore ko ba rekela bupi bale tšheletela ya bupi ke ya go reka founu a kene founu a bona pele ra e tlogela gona sola mosegare ke rae mosadi o lebelelang ka yena a ke re ba tlile mo mare bana bao ba gage ba ba tlogetše e re ke ya go bona mosadi o nke ke botšiše mosadi o dipotšišo ke tsamaya le sese ge ke fitlha kua ga yawa ke ya ba kry-a napileng ngwane wa ra ngwane napile o bitša bana ba le bagage ba le bantsebiša bana ba le bagage o ke mamang e sesi o ne mengwage mekae ga one pele o mpha dipasa tša gage ke ya le bona ke le 94 le 94 la bana ba ba 5 wena o sa tekwele bohloko so ebile go sene le o mo gollang gape a gone mo South Africa wa sokolang ma South Africa ba gola nepele o mpha setori sa gore aowa nna ke paletse ke go dira pasa ka re pasa ka e re ke nna monna ke a mmotša ke re pasa ga e re wena ko wena monna ga e tshwetse ke ile ka ba le bothata bo le nna pasa ka be re ke nna monna mara se se ka o ile ngwadišetša bana ba ka sasa nna ge ke ntse ke le busy ba ntšhentšhišetša pasa yela nna pele gona mola ke thoma go bula dilo tše tša gage ke ya di bula di-certificate ke mmotša dipotšišo and then setse fele ge go le so gape taba gago ke e kgolo ka gore wena o santse o kry batho ba geno o bolela gore wena o bona motho o bula dipitša bo mamang ba geno a ba bone eng ka mara ka re nna ke thetša dipitšang tše kgolo and then ka kapa ke a mo tseba jale ge go le so a kere papa ena o gae kare ge go le so e re reke airtime ke founele ka kapa ke nakola ke go founela mpotša rawa lena dulang stele transport o yetla napele ke ge ke rela ngwana raone ke re ge e le ka mokgo a re sepeleng re yeng go papa ke fihle ke motse ke re papa mosala re le ra re mmotša diputšhelo tša gage di nyaka ma-social worker di tlo nyaka di-home affairs ge ena a ka tsamayana noši process ya ona e tlo ba delay mara ge re kaya mola radio e theletša ke mang le mang le ba melao o tlo thušega ka pela so nna re tere sephetho sa gore re foune so a bone pele papa ba rawa le dirile ga botse papa re mara foune o ke a e nyaka foune a mogala bola ga e gona ka kapa ba ba gana qa mara ka mokgwa e leng gore vale dipolelo ke a dikwa le mmane a bona o founile ka kua gae ba tlile mara a gone modimo ba tlišitšeng and mogala bo ba reng o letlišitše nna nka se re ko mošou ka mmala nka se reng ga a hlokofala nna be ke ne 3 years or 4 years nna ke ne 35 years mara mogala bowe nka se mo describe o mošou o bile nka se le nganyiše mara yena be le ngaka mogala bowe moroka jwale bona ga bane bolela re founu ya mogala bola e kae papa wa fiša gore la spela re lefa madu le bile founu ga e gona ka mola gone bagiri mara papa ba ile ka mola ka bo ba tšhese ka boletlogole ka gae ka nako mang
o ka re ka boma 7 to 8 ba re cha phone eo ga e gona phone eo ga e gona ba le ga šetse go le sola kgwedi e ba reng ba ba fa yona ba tla ba dula kae kgwedi eo ka moka e ba ba fang yona gape o ke ena a šetseng ka kua gae ge ba ka ria se sengwe gape o ka sere o ya toilete wa khiela ka motseng wa gago phone ga e gona o tlo re o ya toilete o khiele nako ngwe ya o saregile ga o khiele ba šala ba tsena go nyaka le boleleng nnete gore ba tle ba kgone go le thuša tate phone eo ya mogalabe kae mo gongwe ba nna le no bona e tsene ka potleng a le tsebe gore maybe sathane o ko mo buang a no e tsentšhang ka potleng banna ge ile gona e tsweng nna go ya ka nna ntate Moremi nna phone ga ke itsebe le gore ke ya mohutamang ye nna ke e berekišang ke stylo wena o swere style ke tshwere stylo se se wena o swere ba ke yona phone ya gage ke e berekišang ya phone ke ne kwešiša gore e tla tswelela ge le fihla gae se se ya ba e bona sho ba e bona mogalabe ga ba bolela ka ona ba ne le mang be e le wena le yena le mang so bana ba le ge le ba botšiša ba reng a ke re bana ge phone e se gona ene o tsanang ka mola le setšheng le itlholeng bana ke bana o ka kry-a bana ba itšere aka ngwana a ka sentšhe phone selang ka ene Moroka re sa re gore ba itšere mara wa bona ka mara ba ba kae ke nna ke Lucky ke wena ke bosisi ba ke ba ithu ke tate le mogekolo wa gage ge nka no timelela ke selo ka mo santse go tsebe rena go ra go swantse go tsebe rena re leng ka mo wa e bona ene wa ka se utse phone a ra ngwana gore ya ra mogolo wa go la ka se utse phone wa papa so a gone molato be ke re ba re emele ka mola reception and then ge e ka ba go tlo hlokagala gore taba bona e tle e tswele pele e tla tswela pele ge e ka ba go tla hlokagala gore re no ba thuša ka borena e se ka tlo sa boe e le gona go tla ba jwale no e santse e tswele pele re tla checka boramolao gore ba re botse gore ge case e le so ya go swana le ya ngwana o e leng gore o sa le mmushareng gone jwale le re ke 2014 na o bolokile gale ba butšare ke 2014 na ba re ba mmolokile o bolokile ke mang a reng ba mmolokile bona ma-social workale ba re lebitla la gage le kae a se ba re bontšha re gopela le emeng ka mola reception ka mola re tlo lena re emeleng ka mola re etla gone jwana no taba ya go swana le e santse e boe malome kakao Nakela varia fodisha kanite
ke na le bothatse ba yona ngaka eo a re dula ka thoko ya Limpopo ga Matlala Ramoši ba re ke tloutša baroka ba ba mo tsebang ba re ke ngwana tloutša baroka sewela lewelediwe sewela welediwe o molela ngwanaka teleša o molela sewela wele alright motheletšo motse community radio gona fa le go 96 number 3 fm a metsotso ke masomepedi nne fela go ikela go ere ya lesomepedi scottane ka maletlo tša baroka ba itla go ena ba re a se wana wa ledi ke na le nnete ke a ke na le nnete ya nna ke nna morwa motšha maubane ka kapa ya radio emelela re emelela re ro bona tloutša baroka sewela lewelediwe sewela welediwe emelela re tloge rete re a leboga ka sona sebopego sewe re a leboga re tsena lapeng la bobedi le e le gore le lona le na le mathata a lona a bophelo jwale ka malapa ka moka ao e le gore a welwa ke mathata se sengwe se re nago le go se rata ebile le go se hlompha ke gore sepedi se re ngwana wo a sa leng o hwela tharing ka nako nngwe ge o sa kgone go goelela batho ga ba kgone go kwa gore o kwa bohloko o hloka thušo e fela ge o kgona go goelela and then ba kgona go go kwa ba kgona go go fa thušo ba bantši ba tla no bolela ba re he ba le ba ga maubane he ba le ba ga mamamamamamamamang e fela ntwe ke nang le bonnete ba yona ko gore o tlabe o bolela ke batho ba e leng gore le bona ba na le mathata a go feta a gago e fela wona ga a tsebege ka baka la re ba a dutse ka didula ene motho wa go senya ke thušo mathata ga ga a kgone go fokotsega mathata ga ga a kgone go fela moroka ke a go ke tla ka mo wena ka mowe nke uno batamiša semmušo mongaka ke mo ka rena peretsene ditabeng thobela a ke le tamišeng bagešo a ke le tamišeng ke bagamang ke ba makitla ke bommankgabane makitla mankgabane le kae fela bagešo re gona ditaba di ntšha ke mang go tlo bolela mang ko re nyaka wa tlo dulang ditabeng a ge mama o ka napa wa dithenkgolong dumelang ka moka mo stationeng wa bolelang ke mmele le makitla thaba khubidu a ga ke le dumeisa ka moka mo studiong ke dumeisa le bana ba theletše tate moremi le tate ka kapa le bo malume ba ba leng ka mogare mo ke tlile le malume o mogolo o monyane o setse ko lapeng a ga ba ke re phela nabo ka mojarateng e one le bona ba na la bona mathata ke kena mo tabeng re phela ko lapeng mara ga re phele ga monate lapa lela ko gore ke le bokete le na le mathata mo e leng gore ga re kgone go bana le selo ka mo lapeng ga o kgone go bana le bupi bo bo fetsang kgwedi ka moka ga o kgone go bana le dishiba ga o kgone go bana le selo ke phela le malume ka mo lapeng o mogolo o nyetse re phela le o monnyane malume le ena go na le dio tsa tshwantsho ra di lokise a go loke selo ko gore bophelo gore leng ka mogara lapa a go loke selo ko gore ke ntse o na bona ite motho o fetile mo ko gore ga o tshware tšhelete ga o dire selo ka yona gore ke le fisho le na fetsa matšatšinyana a mane 2 liter gore o reka 4 liter e fetsa 2 weeks ko gore bile a tlhekisa itse gore ke hlalose bjang lapa lela koko le nkukusa bohloko ke jaaka ge le tshwana le malapama go le lebelela o tla re ka fa gona batho ka monga lapa le o kae e le go koko o hlokofetse boroko bo gona ka mogare ga lapa le a gona boroko manyalo a gona ka mogare ga lapa le lenyalo sa le ke letena ka mmamogolo wa ka mme o hlokofetse a sa nyalwa le malume o ke bolelang ka ena gone eno ga a nyale ene go ka mmana o ukwisa bohloko ke gore gabotse ntwa e tšeang dilo ka molagae le bona e leng le bona dikatse le bona dimpša le bona batho le bona meriti le bona eng ka gae ntate moremi ko gore
o bona morithi a ga malome gore ke emelela ke motho bošigo nako ngwe o feta a sepedisa a ga nna ka mo re robalang teng o kgone o kwa le bošigo gore betse motho ute motho tutu nako ngwe o ne a bona morithi motho a feta nako ngwe gore ke ntse motshegare o na o kwaite motho o nna mo mpetong nako ngwe gore ke ntse o kwaite motho a go butswelela ka moe go tlhokofetse batho ba ba kae ka mogare ga lapa la bolena go tlhokofetse mme ka 2005 tatemokoko o tlhokofetse ka 2011 a ga tatemogolo o tlhokofetse ka 2019 ya ba ga makitla le ne le bothata le na le bothata nko efe sesi ka mo wa mogare sesi o bona la pelo ya gago e tshwenyegile le tshwenya ke eng ka gae ke lapa lela ke leng ka mo go lona nna ke ngwetseng tata bona so bakeng sa go seifa nako ke rile note ke ngwele dilo tse di important mo tse di ntshwenyang ka mo ya nko no tla le tsona go pelo di bala then di bale ngwaneso go dira okay e re ke le dumediseng pele ntate moremi le ntate ka kapa then le di listeners go gae so lapa le ke leng ka mogare a lona ke kgale ke le ka mola I think ke kopane le ntato ka 2001 yeah and then re bane le first born ka 2002 so nna go ya ka kitso yaka ge ba mpotsa go bile le mahu a mantši mokgekolo o ba nna le bana mara ba feletse mo fatshe go setse ntato a noši ke lapa le lengwe le sellela ke ya ba le ke a go kwa bana go setse ntato a noši last year re bolokile mme wa gage and then mme wa gage re mmolokileng okay ga go a bana le gore ba re go a hlapiwa go a bana le gore go nwa what you call like kore a go irege selo go eme ntato ga kgone go kry-a mmereko e re ke kene mo nthong e ka gore lapeng le hloka thuso lapa le le boima lapa le na le tokološi cause ile ka e bona one day mabone ntse a tšhabile and then ge ke bula monyako ke ilo nyaka khandlela ntho ele ge ke bula monyako kere yona e tswa o ka re motho o like re sherile monyako ya ge ke kena yona e tswile e kene ko go robalang teng bana ebile ke ra bana ba ke re lena nke le rapeleng lena ke bone selo okay a go nne bopi ka mola re kgone go reka 50 kg in 7 days re nna re le 6 ka mola go rekile 25 it's a 4 days go na le swikiri o a gella bo sasa o ka re gona le motho a etsetseng like seshepa se no fela like roll on e no timela like seshepa sa go hlapa se no timela se sa fela ntho engwe gape ke goreng ke gona gore ntato a le teng okay mo mpetong a re shere selo nka no re mpeto ka ona le thuru nna le motho re fetogile ditšhomi a re monna le mosadi ya šetse le mengwaga mekae ntho e sale thoma ga pila mola ko go 2016 gona yanong e gaketse cause e thata a re utlwane le ge re bolela ga nkutlwe nna se ke se bolelang like ntho engwe le ngwe ke e bolelang e wrong ga gona selo se re se lokisang go bolela le yena voice a ka e ko fatshe nna e ke bolela le yena o re dilo tsa ka molapeng eng sephiri se seng le se seng a gona ntho e a mpotsang yona ntato o shara le batho ba ko ntle ba e leng gore ga ba mo išetse selo o phela le batho ba bantši ntato ke yone batho ba motšimo o na le batho ba bantši a ba moeletse ka selo a ba magise ka selo ntho e leng teng ke gore ba mo senyetsa cause ga a le teng founu ya kgaba-kgaba nko o tle kwano and then ke gona moo gona yanong so ke etla re ka tlase gore re bolela ka eng re ira eng ena ganye ko o itse so lang ka founu e lileng and then wa tswa wa tsamaya bana ba mohloka bana ga bana se ba sa aparang bana ba kgono ya sekolong mariga a fetileng ne ba sena ditšeresi a o se o nkadimile 800 rand ke rekela bana dieta ke rekela bana ditšeresi tsa sekolo ke mo kgopetse gore a e patele o na le dilo tsa ge tsa di lokisang wa lokisa electrician ka moka ena ga yona wa e dira ntato mara ga re kgone go shera selo okay ya ditšhomi ke tswile ko go yona tšhelete ga re nne le mofatshe
like ga re tlhokomele ka selo mo la rekile mokotlo wa bupi o na o nnoši tšatši e lengwe la rekile sešepa tšatši e lengwe reka o la rekile maotwana then e tšhaile ga a sa tswela pele and then se seng gape-gape ke gore dintho diala o nwa biala too much o nwa biala thata and tokološi o ka re e molele ka ko gabo ga nne gabo o kgone o tla freita ga bosigo o sa frugo o tsoga frugo ka thulusu ke a mmerekong o boa bosigo ka 9 ore ka 2:10 a nwele biala thulusu se itse gore o išile kae nako nngwe westpart ile a hlaga toropong a biditse ke customer a re a fologa kwa o a founa re kgopela bana ba ntlele dithulusu o feta ka beke o ya exactly kwa yang teng ko ba meditseng teng ko mmerekong gore bjang ke no se itse o re yena o fokotsa mmereko wa gore a o tšeka ko lapeng then a tla a tsamaye a ye kwa go berekela teng ke sa itse gore o ba imela keng ka bane ba sa tshwara selo alright ga re utlwane ka selo a kere se nna ke se bolelang ga se selo like ga ona ntho a isang serious lapa le ko kwa bona ile a bolela ntho nngwe ke utlwile bolela ke ngwana ka wa bistray a re ngaka e tlang ka mola motseng ola ge bereka e be e ikutlwa se tlabeng e sira ka gore ga e tswa mola o hwile lapa lela and then ntate o ga sa utlwela le bana ba ge bohloko bana ba kgone mmotsa gore okay go na le bopi ga gona se sheba re le tla hutswela ka metsi a gona molato ndato and ntho ya ka mola motseng e affecta le ngwana ka cause ngwana ka gona yanong o godile ga a fetsa sekolo o kene each and every single class ya gage ya sekolo o kene twice ye ngwaga e mebedi o fitlhella a terminate sekolo sa gage ke ngwana ke o gone yanong o tshware di-piece job o hudiwa disamente kwa tšhelete e bereketseng o ne o bona a sa ira selo ka yona ga rekile diaparo o kena ka mola wa reka tšhentšhe e setseng ga o itse re o irileng ka yona ana mogola o rakeletse ke patše sele e mohlokisa tlhaloganyo go o bolela wa lebeya o ka re ke ntata ka molapeng ngwana ka wa bistrele ena a kitse ke stage ore o foka ke dilo tse di leng ka mola go dikatse go dipudi like ke bere ko o suela batho ba modimo lapa la matswaleng ga dipudi mmela ka bohloko bakeng sa gore kolla dilo tse di sa kgonagaleng ka mola dikatse o nolla go na le stilo sa ntate mogolo wa bona se ba dirileng ka dithapo go nna katse mola ge ngwana ka bala ka fale yona e mola e busy yalla ge ngwana ke a bala ka mola o na le serithi sa se bonang ka morago okay ye o e sotile o e rapedisa ga sa se bona a ke sure gore e tlogile ntho eo bana ba ka ba disturb-ega ko sekolong and ntho nngwe gape-gape ke tšhelete ya mokgekolo ya society tšhelete ya mokgekolo ya society a re kgone o e kry-a a te go tlhokega pampiri ya postmortem gore e tswa ko go doctor e nyaka ntho ya gore bohlatsi ba gore o bolaile ke mokgekolo ba e nyaka kwa le gore tle kgone o lokolola tšhelete ya ntho e nngwe gape-gape ntsana le tšhelete ko bankeng gona yanong ya kitse o ka re 900 or something ge e tlamile a o e claim ba mmotse gore a tle le test certificate ya usage le ya tatage le dikopi tsa dipasa tsa teng gore di-original ga re itse ko di leng teng dilo tseo re tshwere state certificate ya usage a na nnoši tse ka moka re itse re di kae re di nyakile ka mo ntlong le puku e ngwadileng dikgomo tsa ka tsa lenyalo tse ba di ntshitseng ga go itse gore e kae gore e tsere ke eng ga go itse motho and then alright e bathong ke ngwadile se ka la mphelela pelo nna ke phela ke suela dilo tsa dipudi dikatse dimpya ke a hlakola mo lapatlelong mmela ka bile o bohloko and then nonyana mo ka moreng yaka ko khoneng kwa go lebana le mo mpetong go nna go le nonyana is either e tla ka 5 or 1:30 or 6 o'clock ke nna kwa yona ya mafelelo e kgwara mola gore e be e bina gore e be e irang ke no se itse and a ke e bonele gore ke nonyana mohuta mankhosi e ke e tswa ke ya kontle nonyana ga e teng go na le e nngwe ge ke suela ke gola ko patlelong kwa semo e ke yotla e namela kwa ge ke e tlogela ke bereka e se e mo a ke itse gore mmereko wa yona ke eng e brown e nnyane kakanyana e bere ko lla tlwi ga o itse gore lla seko kae and then e nngwe gape ke mollo re rakeletse ke mollo ko lapeng sale go swa ka morangwanake wa firstborn moshimanyana go swele stofo
diforitšhi re be re ko hwa kgwedi nngwe le nngwe o be re ko di tshela gase ka ne wa itse ka tsona a ba lape le stofo seswe ovene wa se lokisa sa tima like go hlakahlakane go a swiwa go loka mola dilo di a swa le bana sa le ba tšhuma ntho mago go a ko kwa bona maswielo go swile dikobo di swile dilo go a swa go loka mola ene ntateo hana taba e goreng hana taba gore gabo go a wa go a hlobaetsa ntlo e leng teng ke reng ke ntlo ke RDP a gona lapa ke le bota le so ke keite ke nang go lapeng dipudi tsa o itse gore di fihla ka mola di a bina oro di irang matswale o ritetse a se kgale go kgobogile ke mo go meshima o ka re ke dibeso tsa go gotsa mello ka fale go a kgoboga mebotwane playstere ya jang apa ko rona o se itse gore o iregang ke maratha kwa go tšesa dihlong trata ga ana taba gore trata irang sa le ka moeletsa go tloga ka 2015 ke motse gore kgopela re nke o re 500 ka kgwedi ka beke or ka eng solang ka o itshwere o ire re disamente o fela a re ke tlo ke ka tsena go ile shimola go setsa RDP and then alright ya trata ke irile and then e nngwe gape ke ga nne gabo ka rolele ka ke tsona dilo tseo di leng koko gabo ga ke tse rolele ka keng go na le setilo sela okay ke boletse ka sona ke nagana gore ke boletse ke coverile re a leboga mogala bo bolelang ka ena ko mofe ke ntato ntate makitla o a rereša mama o a rereša ga le go tsadiago alright ke ke le ga gore ke mo fella ke pelo ene le nna ke kgone gore ke kgone go bolela nae ke mmontsha dilo sa mathomo ntate sebeni ke fele ka mpelo nna ena ba ke palela ko go bolela ee ga ke nyako gore okay bana ba bo abuti ba tle mo nna ba ke bona nna okay ke ba leleke ka go wena o sa utlwane nna ba e kgonege o ka se lele ke batho ba kogeng mo se tsa go hwile wa ko ga moreng le yena a swanela bjane yena o lele ka bona ga ba lele ka nna ke re okay ke a modumela okay o ba lelekile mare bo se sa bontebele bja mafeito ge ba etla ka mo lapeng tshwanetse ba irile teng ga ba irile teng gore re tshwanetse ba irile ke a emelela nna ke le ka ngwana ka mo lapeng tshwanetse ke dire le bana bala ba bomfeito ke re bana a ke dimeleleng teng re buleng ka moga go o rontse le bokhasene ba gago le bomalomago o ba felela ke pele ba nyakang ke tlo phela bjang ke le batho ba ba bane ke bona ke le family yaka ke iwane ka sewa e le ge ke ile makgweng ke kgone go tsaya nako e telele ke sale mara ga ba kana ba ka ntlha re ngwana kapa re tlhota ka skete ka se reka gore ke se reke ke iputsisa gore okay bana bala ba kenya gore ba gole le ge e le gore nna maybe mmago bona nkgopisa o ka thaba bona mposa e le gore mosadi ya go metlhe go tlile mo ka ena tshwanetse o kry-a a gora sese o ka tsogela no aga ya interview ebile eo aowa ke kgone go fila pain gore bana motho ke mma go bana baka ande nka se kgone o molelela ande o kgone go disa bana babo ba tleng mole ba nne le nne ke ba leleke bo a butiake bona ba complaina metlheng ke re nabo ebile ke tšhaba le go nna nabo ke bomfetho le gore bana ra ngwane ka moka ka bona ba kgone go complaina ke ile ke ba leleke aga ke mathata a ka e le gore ke file ke tlhakana nao ke tšhaba le go ba botsa ba butiake gore bane ga pila mosadi a ka ga le nyake mo ya bolelela mo go Ga yena a sa ba nyake. diku a di nyake lešata ee dikwi a di nyake lešata le ga tei le gannyane ge go le lešata ka gae diku a di bereke aga ene go motho a go felela ke pelo le kgale ntate more motho o tswa mo wa se ke wa mmotsa selo no gore a re moseng a nya gore wena le na le utlwane o go felela ke pelo okay o kgone o tla mo wena go complain re shota ka skete o ntsha tšhelete e le gore wa monela o tlo bua gape after maybe a waranyana o tlo o tshwadisang mo topic ora go tsose bošogo gore re tsoga re bolele wa ya sa go botsa nako ela o nena ka 18 le tse mola le re lebogetse tv a re meskate tlang ke re ritse ipolele magorena mpeteng ga re tsošana e tlabege o mongwe a phetola o mongwe seng gore re tsoge re ye go tsena ditabeng aga ee e ne gore ka nakonyaneng yane mama ye e leng gona nko re botse gore tate o dumetse gore tšeo di bolelang ke nnete and a re fa mabaka gore wa ya di dira ke kgopela go phošolla
a šikelele ke motho wabo a šikelele ke motho wabo ke phela le motho wa mmona ngwano ke motlogolo wa batho wa mmona ntato a šakene ko lapeng a se ka mofagela tee le ka nela motsisa tate o a rereša a re o mo fagela tee wa mfagela ena o le swara ga botse le bana ka moka na ga se ke bone bothata ke tsena ka mona ka gare a mogolo ka mo alright a go ba iraeng ene ga šikelele ke motho ga šikelele ke motho kore phoso e ke e bonang ke nyako e bolela straight phoso e ke e bonang mo go yena ke gore bana babo ba nna ka mola gara mogolo mola santse gore batle ka go eta o kgone gore ngwana abo a tle le bana a sie ka mola a mo a yang teng matsatsi bana ba mang ba monyanana wa gago wa mma ke phoso e kgolo ga re thabise ntho e nne lapa lela seke ya ba lapa la maskitlane nne ga ra ba tloya mara le bona ga re re seke batla ka mo lapeng lela la ramogolo gobane o kgethile ke komfoetso a batle ba ete batle ba bone ngwana abo bona ba sepele ai ba rwale bana ba ba lahle ka mola bolang foetu a le under pressure ha bereke mara o kry ke ipotsa kere mara at least a ke same le ge ba mphile pisitoponyana ba re tla mmaburu wa fitlha bula quotation ba go botsa gore mmerekoso wa bereka go fetsa fela ke thomo gopola bana e bana le re shota ka eng ba bolela transfer ka kebite ka di tlheganya no gore nka šialela gae ke re di šialetse gore go bona bana ba le go ba tlo jang ke dio tse di ke tlhakana le mathata a mogutong ke bona o ka re taba e tloga e le ye kwagalang ene ke bona o ka re a la felelane ke duma go le thuša ba ga makitla mafelelong a ditaba tša lena a nyaka phekolo ya meropa nka le iša go yona tate ke nyako gore ga a bereka bone se a se berekelang mme ke nyako gore a dula ga botse ka gae a ka se dula suela mme ole a ka se dula bona meriti ke kgopela gore ka labone ke tle le mokgekolo ke tle le ba bang ba ba shotang taba ba le na se nyane lapa le le tlo thubega le e re ka se le tlhokomele ene gore lapa le le ya gege go no nyaka ga nnete fela thušo ke tlo le fa yona tate ke nyaka go bona a berekela nto e leng gore e ne go le tšwelo pele o ka bolela mang ene ntho e nkukisang botlhoko ke malume o monnyane malume ne e le motho ke motho o right mara ga ke itse gore malume go iregang ka ena go na le dio tsa gage tsa tshwanetse gore a di lokisetsa ko meberekong mara ga a kgone o ema a o di lokisa o gobetse loto ne a tshwanetse o lokisa tšhelete tsa teng ga di loke lapa le awa le nna ga ke riana ka 2021 ne ke ile ka tloga ka o thaso ke thušitse ko malume gore be ke boe koo mara se tšara teng ga ke kgone e kena ke ile ke kena ke tshetswe ke metse ke sa itse gore a rotoga ka e tlogele gona mo ka labone ke tlo make sure gore lena le ya go botsana le tlo bua mo nako a rena ya re ganetša malefo o santse o manage nako ke fa wena taba nako malome ka kapa nna ke lebogile kudu batho go sa sa ba ka tla re a bereka ka gae labone ke ne nnete gore ke tlo fitlha mo ka nako ke a leboga ba ga makitla taba tša lena ke tšepopota ya tate le mme e tla loka gopolang gore ge e ka ba ka mogae ka mo gona le dilo tše di bolelang gore di gona meriti dilo tše ka moka ga tšona ga gone nto e tlo lokang because of dilo tše di kgona go laola tlhaloganyo ya tate di kgona go laola tlhaloganyo ya mme le maikutlo a bona ka moka ene ba ka fetša ba no tlhalana fo lefela kapa ba bolayana fo lefela so ke e popotanyana a re bone gore na re ka e bereka jwang
a re emeng ka mola reception ka mola ke nagana gore re tlo tswela pele mma gorena